twongeye kubasuhuza abakunze mudukurikira ku muyoboro wa YouTube witwa Amakuru Now TV. Reka nizere ko mumeze neza cyane. Njye nitwa Fiston Silva nk'ibisanzwe, aho rero tugenda tugaruka ku makuru ari kugenda avugwa kano kanya tuba turi kumvikaniraho. Rero reka nizere ko mumeze neza abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Ikindi rero niba uri mushyashya kuri no YouTube channel wibuke kuza gukora subscribe, like na share na comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ikindi rero nababwira nuko kugira ngo channel izamuke urasabwa gukora subscribe. Bisaba kuba ufite email, hanyuma abantu mukurikira amakuru agendanye n'intambara. Dufite channel yitwa Ninje OG, aho rero tugenda tugaruka kuri ayo makuru agendanye n'ibyo. Rero kubera ko turi kuri channel yitwa Amakuru Now TV, tugiye kuba twagaruka ku makuru agezweho kano kanya uri kunyumviraho. Reka rero nizere ko umeze neza aho wabuherereye hose, abari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Njye nitwa Fiston Silva nk'ibisanzwe, nkaba ndi muri studio za Fiston Bibuto Entertainment, akaba ari nawe ugiye kuba yabagezaho ano makuru mu buryo burambuye. Turaza kuba twababwira ko umugabo yatemye umugore we n'umwana w'ukwezi kumwe, kuri ubu yamaze gutabwa muri yombi. Turaza kuba twamenya impamvu yateye uno mugabo kuba yatema umugore we ndetse n'uruhinja rufite ukwezi kumwe. Ibi byose turaza kuba twabigarukaho. Turaza kubabwira ko ku itariki 20 Mata mu 1994 ariwo munsi umwamikazi w'igihugu cy'u Rwanda Rozari Gicanda yishwe. Ibi nabyo turaza kubigarukaho mu buryo burambuye, we nuze kuba wajya kure. Turaza kujya mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa hateguwe igisasu cyatezwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibi byose turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye, wowe nuze kuba wajya kure. Mbere yuko rero ano makuru nyabagezaho mu buryo burambuye, reka nongere mbasabe gukora subscribe kuri no channel kugira ngo YouTube ijye iduha recommendation, amakuru twateguye abashe kugira ku bantu benshi bagiye batandukanye, aho rero bituma dukomeza gukora neza kandi tukaguma kubashakira amakuru mu buryo bwiza kandi buboneye. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayahera ku makuru avuga ku butabera. Urubanza rwa Disclema rwasubitswe. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwasubitse iburanisha mu rubanza rwa Nigaba Clement uzwi ku izina rya Disclema, wagombaga kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Umucamanza rero yafashe iki cyemezo cyo kuba yahagarika runo rubanza rwa Nigaba Clement uzwi ku izina rya Disclema, aho rero babyimuriye ku itariki 27 Mata 2026. Akaba aribwo rero uno Nigaba Clement uzwi ku izina rya Clement DC azaburana ku isaha y'isa 3 zuzuye za mu gitondo. Rero Nigaba Clement wari witabye urukiko ku nshuro ya mbere muri uru rubanza yahageze mu masaha y'isa 3 za mu gitondo. Uyu mugabo wari wambaye ishati y'umukara ya Made in Rwanda, ipantaro y'umukara n'inkweto zifunguye, yinjiye muri uru rukiko ari mu modoka y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB itwara abakurikiranweho ibyaha. Akaba rero ariko yagaragaye. Rero tukiri mu manza mu makuru agendanye n'imanza, n'ubundi ku itariki y'umunsi w'ejo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 2026 nibwo rero urubanza rw'umudije wagonze umupolisi nyuma akaza guhunga yaje gusomerwa. Urubanza rwe rero narwo rwabaye ku munsi w'ejo. DJ Toxic yasabiwe gufungwa imyaka 2. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge guhamya Shema Runo
Debaucherie uzwi ku izina rya DJ Toxic. Ibyaha bumukurikiranyeho biri mu bwicanyi budaturutse ku bushake, rukamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 n'izahabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Iburanisha ry'urubanza mu mizi byabaye ku itariki 20 ni ku munsi w'ejo Mata 2026, nyuma y'uko ku itariki 15 Mata rwasubitswe ku busaba bw'uruhande rwunganira uregwa rwifuzaga ko urubanza rwakomeza abamwunganira bari kumwe n'uregwa kuko yaburanye hifashishijwe icyo bita iyakure cyangwa se ikoranabuhanga. Rero kuri iyi nshuro abunganira uwo bita DJ Toxic bari mu ngoro mu igororero rya Mageragere, aho umukira wabo yarafungiye nako afungiye n'ubu baracyafunzwe kugira ngo bamwunganire, ariko bari kumwe bagerageje kumwunganira bari kumwe nawe. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kumuhamya ibyaha bumukurikiranyeho agahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 n'izahabu ya miliyoni 1. Ayo nguko tuvuye rero mu makuru ari kuvugwa mu butabera, reka tuhite twigira mu karere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera hari kuvugwayo iyihe nkuru? Nkuko rero natangiye mbibabwira, mu karere ka Bugesera umugabo yatemye umugore we n'umwana w'ukwezi kumwe. Inzego z'umutekano zikorera mu karere ka Bugesera zataye muri yombi umugabo w'imyaka 35 wo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mwogo yishe umugore we w'imyaka 25 n'umwana wabo w'uruhinja wari ufite ukwezi kumwe abatemesheje umuhoro. Rero ibi bikaba byabaye ku itariki 20 Mata 2026 mu mudugudu wa Rukore mu kagari ka Rugunga mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera. Amakuru dukesha Igihe, umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Mwogo bakamwita Mushenyi Innocent yavuze ko uyu mugabo yishe umugore we n'umwana wabo mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere agana ku isaha y'isa 11 za mu gitondo, biza kumenwa n'abaturanyi kuko yabanje kwifungirana mu nzu. Rero Gitifu Mushenyi yavuze ko abaturanyi nabo bavuze ko uwo muryango nta bibazo by'amakimbirane bari babaziho, bakaba bibaza icyatumye uno mugabo afata icyemezo cyo kuba yatema umugore we ndetse n'umwana n'uruhinja rwari rwujuje ukwezi kumwe. Yavuze ko uwo mugabo bamushyikirije inzego z'umutekano kugira ngo zikomeze kumubaza kugira ngo amenyekane icyatumye yica uwo mugore hamwe n'umwana. Kuri ubu rero uyu mugabo watemye umugore n'umwana n'uruhinja rw'ukwezi kumwe yajyanwe gufungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata, mu gihe imirambo y'abishwe yajyanwe ku bitaro bya Nyamata kugira ngo bikorerwe isuzuma. Ngayo nguko. Reka twivire mu karere ka Bugesera tuhite tujya kuri iyi nkuru y'uko ku itariki 20 Mata 1994 akaba ari wo munsi rero umwamikazi Rosalie Gicanda yishwe. Ku itariki ya 20 Mata mu 1994 nibwo rero uno mwamikazi Rosalie Gicanda yishwe, aho rero kuri iyi tariki uwari perezida wa leta y'abicanyi Theodore Sindikubwabo yagiye muri komine Ndora na Shyanda mu karere ka Gisagara agakangurira abahutu kurimbura abatutsi. Aho rero kuri uwo munsi mu mujyi wa Butare ya Perefe Nsabimana wari waraye yimitswe na Sindikubwabo yakoresheje inama ya prefegitura, ikaba yari igamije gutegura uburyo jenoside yagombaga gukorwa muri prefegitura ya Butare. Ni nawo munsi rero hishwemo umwamikazi Rosalie Gicanda bamusanze mu mujyi wa Butare. Rero umwamikazi Rosalie Gicanda yishwe ku itegeko rya kapiteni Ildefonsi
Nizeyimana wari mu kigo cya ESO, rero akaba ari École des officiers muri jenoside, aho rero Nizeyimana yafatanyije n'abandi basirikare bari mu bwicanyi nka Leyitona Colonel Muvunyi Tarisisi n'abasirikare bo mu kigo cya gisirikare cya Ngoma cyayoborwaga na Leyitona Ildefonse Hategekimana na gendarmerie yayoborwaga na Majoro Asiriake Habyarabatuma ndetse n'interahamwe. Kapiteni Nizeyimana yategetse abasirikare kwica umwamikazi Rozari Gicanda. Mu baje mu rugo rw'umwamikazi Rozari Gicanda wari hafi y'ibiro bya komine Ngoma harimo Leyitona Bizimana bitaga Rwantsi, Leyitona Gakwerere, Kaporari Aloise Mazimpaka hamwe na Dr Kageruka. Akaba ari bo rero bari muri rugo rw'umwamikazi Rozari Gicanda. Ubwo rero ku munsi w'ejo, ubwo niho hari tariki 20, nibwo rero ku itariki 20 Mata 1994 niwo munsi rero umwamikazi Rozari Gicanda akaba ari wo mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda yishwe. Ngayo nguko, reka tuve kuri no nkuru dusoreze kuri no nkuru y'Ubufaransa. Ariko mbere yuko dusoreza kuri no nkuru y'Ubufaransa, reka mbanze mbabwire ko mbagezeho ino nkuru. Ni inkuru aho rero Amerika nuza Israheli yavuze ko umusirikare wagaragaye mu mashusho arimo arangiza ishusho ya Yesu ayikubita runubi mu mutwe arimo arakurikiranwa. Rero ibi bikaba byarabereye mu majyepfo y'igihugu cya Libanone. Rero ariho hagaragaye umusirikare wa Israheli arimo arangiza ishusho ya Yesu rero ayikubita runubi cyangwa cya kinyundo kimena amabuye mu gahanga, aho rero yamaze gutabwa muri yombi arimo arakurikiranwa nk'uko ibitangazamakuru byo mu gihugu cya Israheli byabigarutseho. Uyu musirikare akaba yaragaragaye mu gace ko mu majyepfo ka Libanone gafite umubare munini w'abakristo bahatuye. Reka inkuru yacu rero amakuru yacu tuyasoreze mu Bufaransa. Ubufaransa hateguwe igisasu cyatezwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Polisi yo mu gace ka Colombiers mu Bufaransa yateguye igisasu cyo mu ntambara ya kabiri y'isi cyabonetse muri ako gace ahakorerwaga ibikorwa by'ubutasi. Mbere yo gutegura iki gisasu, polisi yasabye abantu batuye mu ntera ya metero 450 kuba bavuye mu byabo kugira ngo hirindwe ko hari ibyaza kubagwaho. Polisi rero mu gihugu cy'Ubufaransa yateguye iki gisasu yateguye iki gisasu ku itariki 19 Mata 2026, aho aba baturage basabwe kuba bahunze ko icyo gisasu bajya byibura nko mu ntera ya metero 900 kugira ngo kitaza kubagiraho ingaruka. Rero iki gisasu kikaba rero cyagiteze ahantu hakorerwaga ubutasi nk'uko polisi yo mu gihugu cy'Ubufaransa yabitangaje. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibashyigikiye mu byo mukora byose. Nge nitwaga Fiston Silva nk'ibisanzwe, atuze guhura mu masaha ari imbere. Niba uri mushyashya rero wikwe kuza gukora subscribe kugira ngo igihe cyose dukoze inkuru zigiye zikugeraho mu buryo bworoshye neza cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza, bye bye.